الاستودیو به میوان خواه بردوام بکن ایرو سروکی وقفا اسماعیل بشیکچی برز ابراهیم گربوز میوان میت بخیرت سیل خیر خبر سپاس لترکیه و باکوری کردستان هم دشوپینن نوجی دشوپینن پروسس هلیدان درس بردوام دکه بخواستی که وند بینن او 2 سال کو کمپانیا بر وادچن به تایبیتی امی جو که تورا مدیای روداوی هنکی پیشنگی آگاه کردن خلقی دکن اون چه واد بینن خباتن کو تینکرن لقاده چه مدیا و چه سازی و دزگین کردام کاملا این کرد مثل حرکت زمان کردی میناوان gerek sezge leve avayı gerek xabat dikin o xabatı gerek piroze gerek gringe gerek o xabat aliye siyasetmelere Kurd veci bine rojeve o xort bikin zaman pir mühime zaman az xadim du şey minak bidim dildar helbesvani gevre dildar ای راقب دنیویسنه 1980 لوردا زندان دنیویسنه پارچه او هلبست دبه سروتا نتوی یعنی مارشا نتوی دبه لوردا دبه ای راقب ای قوم Kürt zaman nakevi و naşeti nakevi و naşki eri lوردا dildar dibêje zaman hebe Kürt heye eğer zaman tünebe Kürt namine yani giringiya zaman gelek nişandadı baldık şini paşe ev surutane tevide be mal komara muhabbeti de be marş hamurlu Kürdistan'a başvurda her derece naha Kürt ev surutane tevi de şoğulunu yani zamanla orada hazaru nesudu çalanda nişandadı dildar از خازم میناکه که دین بدم جلالت بدرخان هزار و نسود چلدودا دا مقاله که دنیویسنه حواره دا کوارا حواره دا لکوارا حواره دا قالا خورته که جوهیا الیزر بن یهودا قالا ویده که الیزر با یهودا الجواتا جوهیا دا دبیشه گلیم نتوام همو دنیای دا بلاو بیه gerek amona hamu binin arde xo lisar arde xo ya dudu em gerek zamanı İbrani bidin fer bibin bu xuynin benevisinin perverde bibin vi demeyi vi peşniyarıydı ki lisar viya xabat tespidi ki tabi gerek xabat te çekirin hamu cuhi ten arde xo sar arde xo u زمان خو دبیجن او دم زمان ایبرانی کونه مریه نه حوجه جوات هناك كاس دبيجن خورت دينا او نممكنه يعني حنك تكن يخورتنا ليه او خبات بردوام دكه چاوانها حركت زماني كرد گله کومره هل ددن دخازن زماني كردي به پرورده زماني پرورده او خبات تكرن همو جهتين سر ارده خو زماني خو هندبن زماني إبراني دبه زماني فرمي او حيال يعني حيال اليزر بن يهودا pekti cuhid bin devlet le Celalet Bedirxan debêje Kurd gerek viya da pir derseke mezin hildi ibret hildi minakeke gelek başe debê Kurd gerek viya bînê berçavê xwe yek debê Kurd gerek zamanê xwe hîn bibin binivîsinin bixwînin ya dudu çawa mirov kincê xwe derva dikeve malê derdexe eşofman falan xudike derva kijan zamanı bağ ve bra derve behele nav maleda gerek zamanı xu bağ ve madam kurici usadı beje dibe her maleki Poloni gerek be Dibistan beşçi her demde beje gerek dibe Kürt her mali Kürt zamanı xu berek be peyvin mala xuda zamanı maki Dibistan aynı Dibistan İstanbul'e on salin gerek derece İstanbul'e dijin hatta prosaya ambijin çaraseri destpeki Avrupa ve hin derfet peşiya Kurdiji ve bunu qada Kurdi biçeki geç bu hatta ve çağı Kurdi li nav İstanbul'e zede hebu ne de van salek o asayitır bu ya da yani tezatake çavayel guri yani tabi var ojana va salana zedetire yani alaka heye gerek em atölyeji nav vakfedaji em xabati xo ser zaman dikin le tabi
20 سال بری 30 سال بری او خواستو نبود مثلا اما انستیتوی کردی آوکر 1929 دا و دمی گله کس کم زانه بود زمانی کردی نویسندن زمانی کردی گله کم زانه از ناو ترکادا مزن بودم زمانی محمود اندا بود از باشه زمانی کردی دیش باشه فیل بود و تنیکی کردی دا گله کی باشه از باشه هیم بودم یعنی انستیتوی کردی مدام انستیتوی کردی دا ما انستیتوی کردی آوکر لی از کردی نزانه از باشه هیم بوم یعنی مرو اگر بخوازه زمانی خو هنده به aynı mina الیزر بین یهودا الیزر بین یهودا gerek جبو کردارا به نمونه پر میگه بشک ج سازی و ریخستن و پارتی و دزگین کردان لباکور کردستان ترکیه دناو دا ای زمین جی به داخلی که رادگین کو او درسا کنها با آی بابایی که هل بجاله لدبستان تی خواندن یعنی اوانا با که خواپاندن که بناو دکن پر سیاست باکوریا سردست آلیکاری جناکا کمپانیایی که جی نامشنه بیا او نیرین چاویه او دوی گلو خودی لوی درس گوهی چاوی درس ما مستا او نیرین پر غلطه یعنی اگر ما فکر مینا قرشکی تن دانین ما gerek امویدا استفاده بکن یعنی 2012 دا اگر کرد او ماف بزنه با وی مافی استفاده بکرنا ایرو باور دکم میلیونان کرد زبان کردی هند بود دنویسینی و دخاند belki 1000 mamostaya Kürt naha hebu. Yani ya hemu ya hebe ya tunne. İşte güzel tunne. 1000 nesudu haftaya da Şeyh Abdüsselam Barzan'a Civina Brivkan'da zamanı Kürt'iydi beje. Ve demi. Dildar 1000 nesudu çılanda. Celadet Bedirhan 1000 nesudu çılıdı da مساج دادن لبوی استانبول ما بحث کردی کرد اللي هلا دنیا هر چی قصدی کو پرورده که به زمان کردی به کرمانجی و زادکی ترکیه و باکوری کردستان هیجی حتی نها لسر چوایی یا پرورده درسان دا دبستان دا خبرت که لیکولینی یا اکادمیک نهاتیه کردن ون وقفه بشیکچی گله کارین اکادمیک چی دکن لسر وی که اگری های ون خبرت که بکن به گلو دوار پرورده یا زمان کردی دا به آواین اکادمیک چه دیوان هبن روی بازه که چاوا باج میکنه و سیستم پرورده ترکیه داد تکرین او کار لی کردی زمانی که جدایه هیچ خباته که مساوی هبه لوقفه دا ام خباته ما هي طبيعي ام خازن اتوليه بروجه سروا ام خباته خو بردهام دكن لي از خازم تشتكي جرينج بيجم مثلا شيء عبدالسلام برزانه زماني كردي د خازن الدوله عثماني دا لي وانا او دكن idam دكن شيء عبدالسلام برزاني yani gringiya zaman politikayı Osmanlı'ya dağırker, Kürt'e de daha zanatıre. Kürt evkasını zanı, kıymet az zamanı koy. Yani Kürt kıymet nadın zamanı koy. Le düşmene Kürt'dan dağırkeri Arabu, Türkü, Fars daha zedetir zanın zaman khast Abdülselam Barzani hatlarda kırın. Mesela Mustafa Kemal Dibeci çima me Balkanı venda kırzanı dibeci, Karkısar arz dibeci. Dibi gele Balkan beri zamanı xuhim bun. Paşe Hizranet evi navanda çi bu. Paşe bu netef. Hasan Netevi derket. Tabi Hizranet evi çi bu. Paşe serkabun akı Pekan'ın merakatyan. Gerek envi galati şarkıda nekim. Yani امتزانن لدولت عثمانی پلیتیکای دولت عثمانی پلیتیکای اتحاد ترقی پلیتیکای کمالیستان همو زمان کردی قدغه کردن و پوش کردن. امروز لحمری وی کیجی لپروسه وان درسان خودی در کبن مالباتان سیاست مدار کرد روشنبیر کرد نویسکار کرد هر گرین gerek zaman kıymet ve tişteki zaman tişteki beşim ne vazifeye ki şahsiye vazifeye ki neteviye gelek ispat sıken Berez İbrahim Gürbüz Seroke Vakfa İsmail Beşikçi meyvane